Krumjari, ISTV Pau Ming Tabiru Singbo Taram Noxeri, Hanbada, Mariba Pau. Sanga Kiba, say Contra Mari Farabasu, Kopum Dam, Usi Fauba, Sisnabia than a lady. Pau Sandon Pizari. In Singam was a mapan, Humbrani Panda Sangakiba, Manipuri Hanba Dam Oriba, Kopum Irrigation Project, say Contra Mari Mapung Fakrabasu, Masi Fauba, Miamda, Kanaba Pidana, Sisnabia than a lady. Project Asina Kunza Singda, Kanaba Pibadi, Lairadana, Awaba Pire Haina, ISTV Kutanga, Wakalagli, Hiram Sida, Reportama. Miamna Kopum Dam Haraga Kanaba, Kopum Irrigation Project Ase, Kopum Tampak Power Chenba, Machia Lok Turel Tingilaga, Pat Olanduna, Dam Saraga, Miam the Itai Lokum Piduna, Kumbikalian Naidana, Low Singu Itava Paikan of Pandam the Sakibane. Project Ase English on Chapan, Humdramagi, October Tagi, Tangtarani Panda, Matam the Vice Minister Arke Dorendruna, Urep Yung Tamlaga, English on Chapan, Humdrani Pangi, Zulagi Tankuntrukta, Matam Madugi Chief Minister Young Maso Sajana Sangaki. Project Assist Hakiba Contractor Adugi Mamina, Tongam Haidas Koi, Mahana, two Matam the Mai Partner Manipuri, Ahan Dam, Sakibagidamak, State Government Award Piduna, Mahapui Kumnaki. Puna Sankiva Senpamna, Lupa Crore, Amagala, Mariputarani Pani. Chief Engineer na S. Ramchandran Kowi, Kopum Dam Project Kenela, English on Chapan Mapumangagi, Metagi Tang Marida, Matam Madugi, Chief Minister Risang Kaisina, Hono Yutung inauguration toke. Dam Sabamadi Kinen System official in Hangdo Krovasungasi Power Dam Sidagi, Lomisina Kanaba, Mata Pangamdri Havapum, Handakta, ISTV News, the Kundasina Pongor Cray. Dam project Sagali say double cropping purpose Genu. Masih low mang bagi natna masih double cropping di facility semua pi bangam le hai badi canal sina ising fa na pi bangam na nako adi maram sina ikoi khabum gi mi yam low mi mayam gi ne se kana sup lai leite hai na i khong ju daningi masih integrate tawi ade ha bang tamda koi na nampu taw le kho authority ai puwe so hi tra ai puwe ba authority se rum tamda ai na tawi ade ha bang tamda koi na nampu da Dam ase double cropping ini hai adu su fail oi kha kari tawrani akoi public sina kri upai laite Project asidagi ising phangbang ngamdriba ase sangaba hek loibuga canal machin da kai khiba amadi matung tana semjin bidabadagi thokpani haire hoje lep amsung right canal aduna dam dagi ising thadorugluba mafam adudagi phut 15 rong wangkhatna lehori Nauna Canal Chandrabadi ising piba oithoktabi film mayong haure dam ase sanabugi dama yung kunlom amadi lawpari kuntha taruk rom ising thumjil hankibana khunjasing khoisaungno phahore mayumamsung low inkol ising thumjil hankhirba khunjasing aduna dam asidagi nga phaduna hingnaba honabada government ayaba pibidri punamaksing asina khunjasing ningba kai hore dam sarakpadagi ising su loina thumkrabni akoi public sibu yamna wadana ising sina wadan lairibini Sing Pat Gilambini, she that Sing PBR, she the book no matter where Sing Pig of some Makasa Krebne, Makasa Lehosi. Damase Kunjasing Wahanava Saba Dam have a wapum power, ISTV News get Maduda, Kunjasing Natamlake. Masi dam say punishment or an adum later. Low Eka Lissing any hen but the ising pigani hide on a Sakiva dam, Sangaba Sahi Kuntra Mari Helava Powder Hanna Yanchin Bidava, Sinava Yadana Tambiba, Amadi Panam Sumum Pangbangam the Bahivase, State Kisel Manganba Amadi, Kunjasing Awaba Pibani Hibada Hivan Matoloi. Hiram Sida Mari Lanovasina Atu with the Ming Jamba Kunjasing the Pamna Hori. Yama Morang Temalona Pogam Deliver Richard Ranjan Kobum. Hapta Kangjibungda Hauzik Sathariba Manipur Sangai Festival asna maram ojuna Hapta Kangjibung ya kwebdelariba miyoi kyada chawna khudong chada mayong nahali haina Organization for a Better Society Western Palace Compound thadorokba cherol amana khangalagli Govinda Temple ki manung amadi maning thangudalaiba Praja Singdana hena awaba mayong nahale miyoi sing asigi lambi thokpham oidiba mafam sing thingjinkhre masna maram ojuna office kaba anaye yawu matamda sathok tasin tawda kudong sadre festival lakba miyoi sing purakwa gari kyana yum singi thongalda Park Toksinjuna Thamnamba Asina Kana Chainaba Thokpa Yabagi film the lady Andro Parking Tabulam BSc Nakal Namata Orabasu Chatpayanaba Honabu Haina Kangalagli Central Agricultural University Kaungna Sinduna Nimit Nini Sumasathakadaba Tuber Crop Based Farming System for Sustainable Production and Generation Happy Matangda Ngasidagi Training Program Ama Iroi Samla Leba Kaug Complexa Sathakre Thauram Maduda Works Minister Dr. K. Ratan Kumar Kaugi Director of
Research Dr. M. Rihini, Kaugi Vice Chancellor Dr. S.N. Puri Yauna, Sangnaraba Myoikyana Saruyaki. Thoramgi Chief Guest Okiba, Works Minister Ratan Kumarna, Infaldegi, Lamsang Lambidegi, Iroi Sembagi, Kau Tabalambi Asi, Atumatamda, Semdilagani, Masigidamak, Matik Java, Sanfam, Yarmak Dogduna, Lade. Bara Ramasong, Malemgi Oina, Tuber crop Asi, alternative food oina, Sijine, Jinjaki Awaba Mayok Namatamda, Tuber crop na, Jong Namateng, Bangi. Mang Makatan Haikibada, Malemgi Oina, Barata, Aingasa Amadi, puts security na, Maru Aibawa Famama, Oiragle Haiki. All these favorable qualities of roots and tubers indicate their capability to withstand the vagaries of climate change. This opens up their potential contribution and offers scope and hope to face the challenges of food security in future. Organizing the 2 days trainers training on sustainable tuber crops production and income generation will be of value to all of those who believe and support roots and tubers, the crop of the future for mankind. Vice Chancellor S.N. Purina, State Asatangariba, Chinjaki Awaba Si, Konganaba, Potok Hena Putokba, Tangai Fade Haiki. Kaugi, Department of Horticulture gi AK Biziana training program asi tuber crop ki matangda hena gyan phanghanaba amadi pothok hena puthona mapandamda pangthokpani haiki. Tuber crops kamain thagani adagi tuber crops si kamain tawdana farming system da yausingani tuber crops ta leiba biotic stressing si kamain manage tawani loinana akoi tuber crop farming si akoi livestock farming ga kamain integrate tawnani aduga tuber crops tagi kamaina bilwede product ma'am puthokani habila jingba mayam dimramda different resource persons sing takpigani masina akoi leiba agriculture officials sing si magi knowledge tuber cropping mamde henengatani na khanjai. Prithvi ki mafam kyada pangthoknabagum Manipur dasu World Anti-Obesity Day gi thoram Imphal gi kuki inda pangthokre. Harvard Life International sinida pangthokiba thoram aduda MLA Dr. N.G. Bijoy, Harvard Life International gi chairman member Nandakishore, Chief Medical Officer Ramba, Dr. K.S.S. Manglem Yauna, Masak Naiba, Myoikyana Saruyaki. Wanga Kibasing the Fongdong Lakibada, Ngasidi, obesity Namaram, Ojuna Narakba, Laina Kiana, Myoikyagi Punsi, Longre, obesity bu, Ngaktoke Haribadi, Afabatinjak Jaba, Amadi, Chazel Tawatjangi, Dr. N.D. Bizoina, obesity Asi Anganmatamda, Leramde, Adubu, Ngasidi, obesity Oiva Myoikya, said as the lady. Masi Chokotpagi Kongtangda, Tabok Subagi Chang, Walakpagi, Achoba, Maram Amani, Haiki. Sang Charles Tiny Anmian, Mayam, Adum Moy condition to maintain to it. No, because Mohogi Tabak Nitizana, he will do Suru, Panada, Suru, Singyan Borazu, Tongan Tongan Suzi, Masi, Chokalapuki Madumina. Subugi Tabaksiwala sedentary Pamna Yunda Adi Karihani Lendana Labagi Matam No Himanunda hours see Henjelaka Aduna Masagi intake output calorie da Masai balance and Sunday Hopa. See Amani Loyana Chokalapuki Kudamana Sida Sare Tay Aubazare Charles diet Tonga adulteration like the